Mabaya mengi yanatokea kwenye maisha yetu ya kila siku, na cha ajabu mabaya mengine yanakuja na watu wetu wa karibu. Lakini haitoshi ndugu wa karibu kutengenezea baya au kukuletea baya alafu likawa ndio sababu tosha wewe kumsukumia mbali. No. Kuna wengine wamekuja kwetu kutufungulia fursa nyingi sana, lakini wana udhaifu, wana mabaya. Paulo anashauri, anasema, anamwambia Timotheo, vumilia mabaya. Jambo la tatu lilo muhimu sana ambalo nitakiwa uongeze nguvu ili hilo jambo liwe ndani yako, hakikisha unasamehe. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 18, wakati fulani Petro anamuuliza Bwana Yesu, anasema, ndugu yangu akinikosea nimsamehe mara ngapi? Je, nimsamehe mara 7? Petro anaona mara 7 ni ngumu sana. Lakini Yesu anamwambia, sikwambii umsamehe mara 7, bali 7 mara 70. Yesu anaonyesha umuhimu wa hili jambo. Likiwa ndani ya mtu unavyoweza kuishi na watu vizuri. Watu wanatukosea sana, lakini tusamehe. Si kitu rahisi hata kidogo. Ndio maana nikasema mwanzo inabidi uongeze nguvu ili ya mambo yawe ndani yako. Kuna mengine mengi, lakini leo nimekuambia mambo matatu. Penda watu, vumilia mabaya, samehe watu. Unaposamehe sio kwa sababu yao, lakini unatengeneza moyo wako kuwa huru zaidi kuhusiana na Mungu, kuwa huru zaidi kwenye ubunifu, kuwa huru zaidi kwenye kuendeleza kazi yako, kuwa huru zaidi, kuwa open minded na kujifunza mambo mapya kila siku. Mimi naitwa Robin Mwenda. Mpaka wakati mwingine. Shalom.